Calling liam ka ngay lut kana miti ho zo se na bon chawin jingka pha 4 September jingkal tu so hin ngai na miti ho zo se ama sa penin ka ngay lut na le ka zana salam ka hin pe na hi nampi media channel a hung lut tha so pula now subscribe bol nai lo ho in nampi media ki thopi na ding in channel hi subscribe chule share notification bell icon ong chu on in hin koi pi che ding win nammi te henga tim na le her sana avelin ahung kinai kinin na hi gamsung tu so hi han lang chule nammi pi te in heading a poi mo ho ka channel a upload ka hin bol phating le amma sa pena notification a namu the ki na ding win notification bell icon ong chu on in hin koi pi win tu ni jingkal pha na hin pha chomcha holimna anani ki no hitin chule nammi te in heading a poi mo tu so a hi ze a chu tu ni 4 September tu ni jingkal pha nin jong phon do na ung ki nei ki hi achi sa lazing nisim somthum la khat kumsang ni le somni langa ni kho achun nammi pi te heading le chule central government to talks nei ding MLA minister ho inga team na a hineyo United Kukinester Army General Headquarter apana tu phon a hineyo point phebe a hinei win chule nammi pi te an heading a poimo ho bo tu ni jingkal pha na hi simhla na hungki nei ding hi e ama sa pena chun MHA ti chu Ministry of Home Affairs to khom ding chule nam thalenga nam lam kai kho ato khom ding ho hinga United Kuki Nestor Army UKNA in lam kai ho hinga hersa na le team na a hin nei win a hi am ho in point phebe bjang a hin ta lang win namiten heading a poimo ho bo phon do na hungki nei ding a hi a point khat na chu hi ale nampi in ta san ta le kin e pi na nei ta le ki son pi na nei ta central government to talks makai ding le chule so spokesperson le alang pi ho hi han KZC lamkai ho hi jong le nampi thalenga kalsong a hi je wachon nampi phachom na ding le nampi in tu la tu a demand ki bol hi imu theina ding win central government to talks nei ho in pathin song pumin kalsong han ti chu United Kuki Nestor Army UKNA ho in lamkai ho hinga hersa na le team na a hin nei kit vin a hi lamkai ho he dinga thu phon a hin nei na wa poi ni chan na am ho in anata langu cho hi ala hin Kuki zo council lubu kam changa kona suggestion of hospital free movement azau boy sei khom na azau kha le lup loading ka hi uvin ti a kitip na ananei ta zeun zalen ta a ki phal a hi chukit le anape cha ding uvin tim na a hin nei kin uvin a hi lamkai ho in meeting anei na wachun Kuki zo council lubu alamkai ho in meeting anei na wachun suggestion of hospitality free movement azau boy sei khom na EMT a central government to hin sa chungchang thu hian lang chule free movement thu ho a ki ho limna anei phating le central government i ho Kukilian gam sunga hin free movement chi sa ding ti a sei khom na a hin nei wa EMT a i ho lamkai ho chu pressure a hin bol kha wa le pumnuma anup lo na ding win team na le her sa na a hin nei kit win a hi kine pium ta le ki son pium ta namlam kai ho in thu phon a hin bol na wa point thum chan na amon a hin sei na wa chu hi ala hin central government to ki ho khom na anei pha ting la hin koi hi jong le ama chang pha chom na ding hi han lang chule ama chang pha chom na ding ho thu a hi central government to ki ho loading nam ngai lut na za le nam i ti le tu la tu a ai ho in separate admission idal hui imu theido ham ti a gel kho na nei ta a central government MHA Ministry of Home Affairs to meeting nei ding ho mi pi thalenga gapang ding lamkai ho hin nam ngai lut na nei ta le pathin song puma pan ala ding vinjong tim na le her sa na hin nei kit vin hi amlam kai ho in nam ngai lut na zala point li chan na am ho in a hin sayu chu hi ale so exchange thu a mi pi hin Kukilian gam sunga o mi pi ho in hi chi thua hi support ki bol che chule tu chen ge azong hi ki bol na lai hi EMT a email mateo mai hlei narco terrorist so ta hin sa beya ki chamding ki zot mat ding ti a azaw le extend hida hen ti a mi pi a ko na he sa na chuting le mi pi in email mateo mai hlei ho to sa beya ki chamding hi Kukilian gam sunga cheng minu mi pa hi han lang chule khangdong ho koi macha hi anup lo ho jong phate cha in
central government to talks anei phating ula hin geldo na nei jing han lang chule pathin songpumin kalsong jing han ti chu avelin namlam kai ho in central government to talks nei ding nammite thalenga lamkai ho hinga chun avelin tim na le hersa na a hin nei kit vin hi ngai lut na zala namlam kai ho in central government ministry of home affairs to talks nei ding mla minister ho hinga hersa na a hin nei yo appoint nga chan a amho in a hin ta lang chu hi ala hin central government to kinup to na le chuteng le ki ho na nei na dinga hi yam ti a sei khil khat nei ya la hin akhang iza tham khat ge hi ku ki cha te in gen thei ha sat i to do hi amho in amamu ta a hi ze achun appoint nga chan a amho in a hin sei kit na wa chu hi ale government to kinup to na hi akhanga dinga a hi ta ze in mi pi dei lo chule mi pi lung cham kim lo na yam ti a central government in a hin sei do kha u ma zong le lam kai ho in ananup lo ding win zong tim na a hin nei kit win chikit ting le hang san ta le pathin songpumin pon ala che ding win zong avelin tim na a hin nei kit win a hi yam ti a mi pi do na a hi lo wa le sa be ya free movement thu a hi lo wa le so extend thu a lam kai ho in government to kinup to na kha ale amho chunga chu na sata action kila ding a hi chule hoilai muna zong le danin azui jing ke ding a hi ti zong chu amho in he sa na le thu phon a hin nei kit win a hi e chi thu phon lam kai ho a kona hungkin a hi mi pi te in zong ina to sot jingu chikyu chu hi lowa support jong ina bol jingu a hi je chun tu in jong mi pi in support bolo hitin chule kukilen gamsunga hi hian lang calling lia namite ho zo se in central government to mi pi thalenga talks nei ding lam kai ho hi pathin in china api theina ding le hangsan ta a e ho minister ho mla ho in steng le uki zo council ho in pan ala theina ding win zong i taw na che win anagel do hitin chule tula tu a kuki cha te in separate sa idalu gamtum idalu hi imuzing theina ding win zong pathin ko ma hin itaw na che win anagel do hi te ti chu namite hinga avela hersa na le timna hungkinei kit hi thazing ni sim som thum la khat kum saung ni le som ni langa ni kho in zong thado student association general headquarter a kon in zong thado mi pi ho heading le chule kukilen gam sunga cheng mi pi ho heading in thupon khat a hin nei win hi chi thupon a hin nei u chu hi ala hin hu ne khokam athi chungchang le alung hempi na ho thu zong a hin ta lang win hi thado student association general headquarter in aseina chu hi ala hin thado matter khata kisim ding a hita e chutiang le ada hla in sung mi ho zong pathin in lungmon na pihan ti in zong thupo na chun ana phong do kit win chukit tiang le august disim gup ni kho a infal tol pi a meitei to talks ga nei le in zong azau dan ho thu ho zong ana sei kit win chule ei ho thingnoi ho ku ki thingnoi ho in ain muna pana akai do wa atha hi ti in zong amo ho hin ana phong do kit win hi jingkal tu so tunia ding in hi chani ni ki sai tai jingkal tu so hin nga ya calling lia namiti ho zo se da bon chawin jingka pha video tha ikisema ikimuto kitaka 7 calling lia namiti ho zo se pathen ni bon chawin pi taw hen